推的，Revd那个西明阿爷，下个阿门个是我来为对，share 啥子玩意都可以为王，个了，个看那里，阿瑞了他们两个他个了，样，个的 simcore 阿克里，阿夫马来克。Awa koram jatuhai ke yang now ngeraping the pray ngeraping the kada feel sa yang awa we absently lonely salage secure masamane yang khalum wat lage shim khorji ngarai jai na ajon thang sunday li evening li chi feel sa yang ishi pastor simon khai tada ina kashu tada sai gam chukla ka yang ada lonely sana da thei yang China achieve pastor handra haugi evening le that you comfort somewhere yeah that thing tha do ili je feel sang sa ke kalau Revd ni shi Shimray aina thanung la ga awi wat ma kop sang la ga Shimray aina thanra mi haire kalau chimang maning la China shun la ga ili he tha mon ga sak Revd we dui share sami khawai kalau Lord's table, yeah. Probably party chart. He quick on me quantum community. When it's from you don't know. Ordering a tour in a Bible facing second eye taxi. It we Bible Bamio na sang luck aina. Third chari aina pass of me hider. Nation like hider when it's from you don't know. Achieve a Lord's table, Lord's Supper we saw with the young. Itum na taka Lord's Supper he kilakla jaka. Itum the tay young Lord's Supper. He was church we ordinance akane. Church le ordinance kanile baptism and a Lord's Supper ne young. Taka Lord's Supper he kikala itum kiwang and a mion kala jaka. Revd itumli commissions how kita. He is hello how kita. Yang is an act of obedience to the word of God. Yang Revd we duili kahang kangana kachitene. Jena are in a kadong kikamasa ke main sala kaina Bible verse 29 I'm sorry 19 yang 19 last partly do this in remembrance of me the hang the clergy you know fun the share side yang do this in remembrance of me because he ada in English to le mamma thamane yang ka it we congregation li in a thada young ka thada ishi Tangkhul now we face ne ka dong yang ka naw ra hi li raise a kan ping ka hak no chu ka to mi Tangkhul tui la lam thada mam tui the ka chung ni hau wi da khun na ka thada broken English la chang la ka hada ka dong li hap ta ka pai pong ai na ra we message share how ke China, the church has called this remembrance theologically by its Greek name. Yang Greek name, kikla jaga anamnesis, Greek really. Yang this is not remembrance in the bare sense of the mental remembrance. Yang mental remembrance, but something more than that. Yang itum na subsidiarily remembrance this is in the clay Greek really yang khaba New Testament itum the king adam front anamnesis the yang season the lay China theologically church being the kan hada khalat khalashjin khala jaka hiwa tan malai khai chi iwi going adokli malai khai chi mental recollection sa khwai mang chali mushin mane kha chali something more than that yang
ทุกไม่ได้ที่เปอร์เซ็นต์ไอ้น่ะสินตะเลยยังจีอิทุมก็ที่เที่ยวกับการสายจีไทยเขาให้เรา the question สับไป Is this what Jesus meant when he said do this in remembrance of me ยังI got don't forget me remember all the memories for my life ตะทางละมันโน่ยังจิชุคริสต์นะอิลีพันิงงโลนะห่างเด็กเลยที่สักเงินทุบิงลีอันนั้นอดัมสเปนสักหายริงรุมก็หายจางรุมก็หายเสียสังรุมก็หายจีมันมาไล่ลักเลยอิลีพันิงงบิโลก็จีละมันก็จีลียังเดี๋ยวก็ special สมัยเด้อทุกไม่เด้อพันิงกีกจีเลยยังพันิงงก็สักหายเนี่ยจีคิดกันละจ้ะก็ it means something very different than that yang chili matai meda number onely to remember how God delivered them from their affliction yang ishernong bengli rau pom dalai lekha revra atumi ka chot ka chang che na khada da kan sok mi yang mamalai lo khaningong lo they were remembering God's saving power. Yang we pangsabayna sasabayna issue no bingli kan kamine atum kala dawi pangsabayna tada yam sok muning manai yang chi mamalaya lo ine kala chili lang maida aroila chili lang maida yang laifu dalai cheki kala chaka matai la kai akhana do this in remembrance of me means yang Jesus died on the cross of Calvary for the remission of our sins, for the forgiveness of our sins. Chimang maning manay yang awi pangli mari sausan laga yang yot bi sausan laga kal atse ari yang Arab li kachen to laga thengdong li asing yu katamang maning la ngali tasung da yang asilong ai dai yang kala chimang le maning mane mi wing a sim ka si kala machoro ina la machoro laga mi wi mik na mayang khleng yang mayang khangai mit hit li thing sa ge yang sikhi wi bang khala chika chi I wi no wi mori pyong mi khwai ne yang mamalaya lo chi Christian ne mamalaya lo phaning lo yang chi phaning lo chine aring thon la ithom chi phaning khong adam salale yang kala chilelang maida hele na matai la kai na do this in remembrance of me gajile point ka thumang tala phaning ong sakai number 1 atang hangai le prevana nalikan sok mi ko na kala ta hui ka khui maning ko number 1 number 2 le khikla chaka chishu christiana na wi wang Calvary thingdong li ashita laga thimi ko chima malaya lo yang number 2 kala chimang maning mane chiling a shun laga khikla chaka ari ishi bible ba mi na pa mi hainer yang pasok mi hainer khikla chaka achu aina thuida kaching ungramji yang apa wo ungramji mararang la khaina dangda I athai ruhi mamang le markho yang chiwi khaklat khikla jaga the return of the Lord Jesus Christ yang ana khikla jaga ina hat kido I lat la ru sitrako gjibahe etumle assurance yang assurance khamine jane chimam lai bai mane matai me thwi yang kathumji Jesus Christ lat la ru sitr gje kala chi khi ho kala ja glorious hope yang blessed hope jika kejihan yang itum cikra kejihan ji malai sa si jiba itum na hilisa da khlai ya arem mane tanda trauma sa da khlai thane yang jena khmat dai ba ba khikla jaka glorious hope blessed hope the return of the Lord Jesus Christ yang chi itum malai bai mane chi malai pura yang chi kamanai akang sai kathumji mainly itum mamlai bai mane phaneu chingra yang phaneu chingra
thế là cái Lord's table Holy Communion he ready side yang now we're going to celebrate observe the Lord's table ở table Revd prohowi phagachichat he singa swai ngarandle thai ara question as pana yam Holy Communion Lord's table hina he reminds hagla no winning ni you winning the key matui kala kala key paniung sakala jaka he thada hangdale communion reminds us of God's work for us yam Jishu Christian Revd bikum mo ba key samya halikala pachipa chi paniung sake yang nana Revd ba key samya halikala yang he ushers being choir being the pastor Deacon being Revd otram kala thune ka Shimray halak laka aring atolber Holy Communion hina itumde paniung sak the clay ba chigala jaga Revd bikum amore ka pongping mang key samya hailedo key samya haidaledo ka jipa hi reminds ha the clay ne kala hi nawe bang mani ko iwe bang mani mo ko itum knong yo hang ko yang for the whole world yang just Christian Revd sami khai chi mi ka tong yo ne yang Holy Communion he ada iwang mang maning mane it is a congregation thing yang here asang go fi bang ne chi thum lai bai mane yang chi mam lai bai bra China arui le hili hang dale do this in remembrance of me kachihna kimi paniung li ngasakala jaka arui not only your relationship between God not only your relationship between you and God but my relationship with my sisters and brothers my neighbors he kat hali kana kachila phaningung sukle no wishim kro relationship kat hadale na pray goina kar relationship kat hadale yang church we osakram being relationship kat hadale phaningung sukle ko jai nei thum yang he la Lord's table he itum makhingrom rang lekha yang phaningung lekha itum khingrom kai sase yang chi akhane jai nei Chimang maning mane communion reminds us again we have not the ability to save ourselves yang ikhala the atang hai the quick step bangsak mane samane a chontang yang a chontang pastor ni khajan salaga ai Holy Communion ari Lord's Supper hiba nana singam hewlo the hanglang o tha kha the iwi the preparation mahapong rakna I Revd li siasai Revd nana kai samilo kala nana chichu milo nana maduing sak hai tui chi iwi uklong li iwi kung dong li samilo de na siak sa dam trand ina ka pia dam trand ili mangsong akrasimane yang mangsong ji ka hakla chaka I thada chatalai la kha yang issue with Tangkhul yaron galaping kada yang ada wala kali chili staircase la malai mane khamong la mathada malai mane hada room ja tong ngaina yang solid sala ngaina kesa khlai theye kha chili thada yaron galaping ji kha tho yang yak ka laga thada 따정 더 클라이지 이위닝리 이위 미크는 대해선 방에 다 이위닝 요 너가 다 지글로 스티어게스 레만에 양 너가 미빙 히너 키위 방에나 샤크 타다 양 레스토랑에 라크성 타다 양그 기왕에는 라정아요 그러다 이나 이위닝리 question 사는가 이라 가영지니와 양 이라 가라 타다 따로나 나이다 약가지니 뭐 멍송리 아이네 약가라가 청저 일라 하다 양 다정가 일라 그냥 아담트란 따고나고 좀 금방 사지고
มองส่งเจียงใช่เนอะมีเป็นจีริงกับพามยากลำซึ่งมันอีนั่นคือยังเจียังอุกขนังวิสิกะหูวิขังจีขังจามวิยังอาจักมังจุกมีเป็นจีใช่เนอะอีนั่นยารอนเอาอักลิงฮันเองอันลิงฮันมองส่งยังขังจีเนอะฮิลิบัมดันจุกุมแก่ใครเลยอันหังเดจุกุมทรันด์สินีให้เลยจุกยังอาบัมจิลิบัมดันจุกุมทรันด์สินีให้เลยจีแต่นั่นก็ถ้าได้ experience สามโมงเลยแต่ท่านจิตรันสิวี owner บ้าหิวสักสิ่งไหนยังสักก็สิ่งหายมาเลยมันนี่อันนั้นสักไงตันเดมีไงท่านสักไงใส่เด้อเอาไว้ขังจีท่านเด้ออาทุ่มไว้ขังจีอยู่วินิ่งเลยยังขังจี feel ใส่ก็จีงก็จำอีกก็จีงจำจีเนี่ยใช่เนอะจีมังมันนิ่งเลยแต่อุ้งหาวระก็ถ้าหาวจีบ้า staircase แล้วมาเลยมันนี่โอ้ข้ามองแล้วมาเลยอีทุ่มก็ถ้าอุ้งกีเด้อยังก็ถ้าย้ำสุกกีเด้อใช่เนอะอินอะไรอีวินิ่งเลยชีวิตจังแล้วก็ชีวิตใครแล้วมาเลยจุกขังก็ชีวิตรอดขมาราดไว้ถ้าได้ future อีฮันนุ่งเลยเรื่องก็ชีวิตถ้าเด้อยัง expectation จะอาคมาเลยละก็ทรานเที่ยวนี่คือนะยังอีนี่ก็ทรานอาคมาปาจินะรัดตุกนี่คือนะยังก็ชีวิตขังก็จีขังก็จำมังใครเนี่ยว่ายังมีปิงจีใช่เนอะอีเนี่ยปัดซาดาถุยมาตุกใครเนี่ยอัสแต่อีเนี่ยยูวินิ่งดีมาจุกเลยก็ยังอารมณ์เหตุ we have not the ability to save ourselves ยังถ้าเด้ออีทุ่มขลัดเด้อคุยปังสมัครเลยยังสิกธาดำจิลีจิชุคริสต์นะบิกุมมอไรกับพงบิงมังคริสต์ตรงเลรัติขมีเนี่ยยังชีอีทุ่มพันธุ์องเสียอยู่ปังสมัยนะคุยมันนี่มันก็น้อยปังสมัยนะก็คุยสมกับพังมันนี่ก็เขาเรียกว่า very look at mission เลยชินักให้ชีวิตบางไอ้เนี่ยอาชีพเนี่ยอีเรียกว่าวินเอาส์อะไรกันเนี่ยยังเจ้าครับเจ้านะ we have not the righteousness to earn heaven คิดป้าค่ะยังน้อยคำว่าสุ่งขังอารมณ์วัดสักษาเจ้านะน้อย spirituality เจ้านะน้อยธรรมรินขลัยเจ้านะได้สคำนี้เจ้านะนักลีก็จริงรำขอจินนักขลัดนั้น earn มาสับไปละกันมัน you can never earn heaven because of your righteousness ยังคิดว่าไงเนี่ยคืออะไร Where we look at mission because of the finished work of Christ on the cross ยังชื่อว่าไอ้เนี่ยอะไรนักองค์ที่บัมเดลัยยองค์ที่บัมเดลัยท่านละ you have eternal life ยังก็ต้องมาคำว่าคริงก็สำเร็จคิดว่าไงนั่นต่อชุคริสต์นั่นไอ้ที่มันพุ่งมีใครซ้ำมีใครชื่อว่าไงนั่นเนี่ยยังชื่อว่ามันไล่ไปมันเนี่ยเจน่ะอารุณละ we have not the power to deliver ourselves from sin and from Satan อีทุ่มอาทังห่างใครนั่นเด้ออีทุ่มขลัดเด้อยังย่อยมีแกนลิเวอร์อีฮีมาทำไม่ทุยจิตไทยยังอีนั่นสร้างเรื่องอะไรกันท้องมัวเรียกว่าสักมักนี่ไทยคือเรียกว่ามีแกนลิเวอร์ยังทุยขนามวัดสักมาเนี่ยเจน่ะอีขลัดเด้อนักขลัดเด้อยังมัวเรียกว่าจะ overcome สังสบิปังสับมาเลยมีก็มองนี่มาเลยจีพีลิงนุ่นแล้วก็ยุ่ยก็สับปังสับมาเลยยัง why because Satan is also mighty not almighty but mighty ยังอีทุกนี้ปิงปังไม่หาวก็อาจจะนั่นแหละยังไงยุ่ยคุยได้เลยคิดว่าตัวชุคริสต์เดวิปังสับไอ้นั่นเองยังจีทุมมันไล่ไปมันเองใช่นะอะไรล่ะอีทุม Holy Communion ที่ในทุมนี้ He reminds us จากก็ we came before God before Jesus naked ยัง poor and blind ยังอีทุมท่านมิกนับเปียวแล้วก็มังลารินยังมิกนับเปียวแล้วก็ฉันก็ชวนมังไว้เลยขโมยห้องไงนะซิมใส่ร่างกายนะยังเลยก็สานเนี่ยเขาจีคริสต์อะไรทุมนี้ยังเอาไว้ขโมยสุ่งขังรองจีอารุยนะวันก็เจอสังเกตอะไรท่านยังอันนั้นร่างไว้มีขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าว่าเรื่องร้านเราอย่างนั้นเลยก็น่าวินี่กัดจิมาเที่ยงสักมันเลยขโมยห้องจิมาเที่ยงสักมันเลยเขาจีคริสต์เอาไว้อาศัยนับเอาไว้สามยาวกันก็เชื่อเนี่ย
thay cái sắc cái này này yang chỉ nói cái pháp vật sắc yang mình này yêu yang mình ai mình này Christ we pass my time our righteousness chỉ ít mình nói cái mình này yang cái là lang mình đó communion reminds us yang khi cái là chắc à through Christ's atoning death on the cross we have the complete forgiveness of God other yang other all the men are dumb labor yang priest being the pangmon being the consider sayur mukwa ari hiao tai thật là cái chuyện đó phúc hợp hiao what sao đó sayur ya sih itu yang miku morai kau miku sepang semalai mana chỉ vì vắng ngày nào achieve cái thằng thế này achieve cái thằng này là chắc because of the finished work of Christ on the cross and a perfect sacrifice sami how I don't need any more extra sacrifice I don't need any other person to come and sacrifice for my sin Jesus Christ we achieve na sab hai ne completely yang thada cover sa khami mang maning lo wipe out sami khai yang chi itum pneu se yang pneu se kala jimang maning mane aroi le hilik mataya we have the righteousness of Christ yang I more ka punga milaga ka thada ina Jesus Christ we kamasung harong chi ina sampang bai da this is not man's work but this is God's work yang Jesus Christ na sami khai chu ne Jesus Christ na it more mang timie ring jijane ring sokli shide simply yang tan simple faith na Jesus Christ li sid ka sang ju mga ai na believers are declared righteous in the Lord yang mata ari ina hang hai da aba ri ran yang da la ka iwi more iwi kham khau ma thei la Jesus Christ we come sung khang rong precious blood china da cover sami khai yang china yang china nan ra we now sa ka pai ne thar kham thei na now ne china itum Jesus Christ li chit ka sang chum hai na yang ka thar now sa ka pai ne kalam dai me thui da hili akhale let us also remember yang and the communion reminds us once again this morning yang we have received the power to become the children of God aran ke pawi naw san tali da chipi naw sana maning manai ka hori naw sa ka tang kham naw san tali do yi ka hori naw ne na ka hori naw ne refra yang roi kham dai ka ching le sa khaw ri rawi naw ne na ra tang kham naw maning le mane chicken panamida chief refrana kamine yang refrana kamine na earn sang khoi maning lak mane yang chena itum kisara kla chaka itum uklong aina ning yang dong da thank you Jesus yang thank you Jesus for the great work that you have done for me itum refrali yang refran muswat ning shik mya dam ne yang jing sai kala chima maning mane arila ina thada hila hangai dale kala Bible li in from the young dalaka Paul the condemn sai ka chik sa mili condemn sa kala jaga about the Lord's table Lord's supper Paul condemned those treated the Holy Communion Lord's table simply as another meal ada thanga chawi breakfast ada thanga chawi kong khai ada khui de klai fishing the clay, which are among the clay, me ping chili, Revd Paul the condemned side, Revd doing the condemned side. Those who partake the Lord's Supper in an unworthy manner, God condemned, and also that is sin. Chimorene, China Chikhamili, God's judgment fall upon those people. Chikhami jili, Dungli, Revd which are side. 1 Corinthians 11.
23 to 30, 29 pa ka tha tham tran run a disciplinary judgment yang chi itum na thai da le de chen na no itung li yu itung li ta pai ye yang ta pai chen na Lord's table he ba yang he ba truly believers really question higher yang sit ka sang ping wi ot ne chen na ri le hili thana mathai mane kha sok pai ye yang Sunday school raching laga church catching laga yang ties meeting laga still on can be a loss maning lang yang Bible where he should loss ka sa thanda shimana mi nga sa sa pai mangla yaw na nga sa sa pai chini yang chena outing thor in a thada program we doing shul in my sangai if you never trusted the Lord Jesus Christ accept, agree, and realize from your sin. Whatever you repent from your sin. Ask the Lord to forgive your sin. No immoral, and also believe Jesus died, buried, and rose again on the third day. And receive him as your Lord and Savior. Laga, take water baptism, joined Lord's table. Yang, Chine. Arila, no laga. Yes. Yang, you are a born again Christian, but not able to live as a believer. Yang, Vresiakwi, acham ramasala. Vresiakwi kring krak. Ask the Lord to forgive you before partaking the Lord's table. Yang chi itum sakang ine, yang chi saranne, China. Don't dwell your life, had all sinful life. Don't keep on living in sinful life, but concentrate your relationship with God. Yang revali itum concentrate alagata mathak wai yang chi itum concentrate sa se imang maning mane arila yang imang maning mane let us live for God kena itum arila he matachang rang laka all give us specific instruction how the Lord's Supper should be observed yang Paul item this certain instruction hit adam yonder ko prohoi pagati the instruction side the but hakla jaga we should observe the Lord's Supper thoughtfully with reverence and respect. Why? Because we are proclaiming Christ's death for our sin. Itum we all the power we witness agasada gospel witness agasada itum singana kleine yang je singana kleine China we should take it worthily yang with due reverence and respect ji thumam laya say kala before we partake Lord's table let us examine ourselves yourself myself if there is any unconfessed sin before God ask the Lord to forgive you yang or check yourself, your relationship with God. Now, let us properly prepare and partake the Lord's Supper. Prepare asserting them